Dear Mr. Lonely, naimbag nga orasyo amin papagayam. Intay man ikan biyag, ti pakasaritaan nga impatulod, ti pagayam akayat na ti paawagan itinagan a Mirasol at taga Isabela. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. May sa kabalasang, adda kaayan ayat ko, iso ni Nathan. Awanan ti makunakken kwa na, malaksidlaang iti may nga ugali na, akanayon mi apagsubangan. Bueno papagayam, intay dinggen ti pakasaritaan ni Mirasol. Dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. At damat gayang bisita, mahani. Wanhan, ni Trina, kasinsin ko at Tagalaon yun. Ay, Trina, Hello? imbag pa iniinsan mo, hani. Tauray saan ngag-make up, napintas lata. Nakarkaro siguro, no naka-make up ni Trina. Ha? Sus, sobra ka man. Agpay sumat. Kita man insan mo, Mirasol. Masapul ang nakakolorete, tapno rumwarti pintas na. Ang, ayatak mat kidilat. Sige Trina, agsarsarita kayo pa ya, tainak mangisagana iti pagsasangwan tayo. Oy, insan. Sorry Nadlaw ko tipan naka-offend mo itay itimbaga ti boyfriend mo. Ha? Okay laang. Awan mo't basol mo. Kasjay na talaga. Narwama kon. Anya? Kayat mo asawan? Kanayon nakaapabainan? Ay no siya, kumprontarak. Saan nga agbalin kanyak ti kasjay nga style na? Namin anong ito na kinasarita. Awan latamat. Ay, saan mo nga itulok ka, insan? Awanan itultulok mo latan apabainan na ka, itisango ti sabali a tao. Kapay manan adinak panpansinan, Mirasol. Ulti ang maawag ko, di mo sungbatan. Anya ka titibasol ko kan ka. Masapol ka di pa nga ibagak no anya. Katun tapno ang mukmat. San akas talikliklikan naklatan. Di mo't imbagak kan ka. Ajak kaya ti maikumkumpara iti sabali. Dayjay. Si kamat Mirasol. Kaslasaan ka na iruam kanyak. Amo mat arabak ko laang dayjay. Saan nga amin arabak kat nakakatkatawa ni San? Ay, makapakigtot ka, Mirasol. Oh, apay. Tama pa anak ka make-up ka. Ngam, in fairness, bagay mo aning. At dalim tao ti kinapintas mo. Kas kala Diyos sa iti kasta alangam. Sobra kamot amang pasablog. Ay nagpaysumot, Ay na, no lalaki aklaeng, amang ano inarem kan. O di agpakalalaki ka ngamin. Ay, gaga ka. Ang apay, anong ganap? Bakit nag-make-up ka? Ay, gaga. Itay pa nga uni ti cellphone mo. Bayam dita. Ay, ilkiw na naman. Masurunak lang amin kankwana. Apay ngay. Agasam, tainulit na lata ti jak kayat nga aramid na. Naabutan na ni Insan Trina di boarding house ko. Agasam taing kumparanak manen. Napintas ka nun ni Trina, na make-upan man, weno saan. Idinto ta siya, sala ka no rumwar ti pintas ko no naka-make-upak. Anya? Ay na, nagluko mo ito ni Nathan. Ay, isumot lagayam anak ka make-up ka ita. Ang bayam nga roditan, di munsong batan ti awag na? Bayam amang urat-urat nga agaw-awag kan ka. Kunak man mapantagpas yan. Ang adamad gayam ni Nathan nga gururay king kadito irwar. Bayam dita. Ala, mapantakit din. Oh, adaytan, umasidag ka datan. Mirasol. Naka-make up ka? Kasla ka laklawn iti kasta alangam. Anya? Ay, Nathan, nadadaal san tamatam. Ingkag pa-check upon Bayamon dyan na.
Kung nakasaan ka ngag make up asumrak iti trabaho. Apay, asino ka kumamat amang iparit iti gayam ko, ah? Sana gapo tanubyan, paritam iti aramiden na. Bay amon ko nakmat. Husto daytan dyan na. Di mat imbagakan ka saan ang masapul nga agpapintas ka mapan agtrabaho. Tapno pumintasak mo't ay di pa nagkitam. Kat napintas ka mat Ti ka di pay lang imbagak ka ni Trina ti makagapo no apay akasta ka. Nagsorry akmatan kan ka, saan ka di? Sorry. Saanan ang maulit, DJ? Kasta kalata na kanayon. Saan na maulit ko nam? Ngam aramidem tumanan. Saan nga ruden, honey? Sorry. Ay na, no di nakla inanawa idi malam talaga pagsasawak na di boyfriend mo. Bay amon. Isinam ki din ah? Makapasuron. Kasla di na kay ayaten, iti kasya pa ng trato na kan ka. Pabainan na ka pa iti sangwanan ti sa bali. Oh my gosh! Nagkarimot ket din asaan nan nga aramidan pay. Barang ano matungpal na. Ay! Bareng ah? Tano saan? Ay, siya, timang pasina kada kayo. Agawid agay minton bigat. Inakitaan da tatang. Aywan. Kumusta gaya man ni Uncle? Makarwar ka din ni hospital? Wen, nakaawidan idi kalman. Ijayan balay nga ituloy na ti agpaimbag. Nas ka natanggadan na husto di operasyon na. Narigatan. Isumati bagbagakkan kwa na. Uray na nga rod. Tainton bigat, agkuyog tama pan mang bisita ka ni tatang mo. Kumusta kayo, Uncle? Kasi ti Apo Barok, nalasatak ni patay. Ni Uncle talaga. O, kitaan nyo ata saan kayo manan anabangad. Noan niya ti iparit da akanan kan aramidan nyo, tong palan nyo kuma. Wen, di ka madanagan anak ko. Ay naimbag man Barok, ta nakaumay kami nagpasyar ditoy. Wan, Uncle. Nabayagan na kayat kumanan ti umay dito eh. Busy lang amin iti trabaho. Aya, Wan, Uncle. Kat tanggadan yung nga gusto day tapan naka-operayo Tainton sumaro ng umayak. Kat mangalak to Ay iti. sos, may sakamot di tanaysan. Ha? Sumardeng ka man? Sorry, Uncle. Auntie. Kahit ko kumapay ti agtalinad dito eh. Ang addain yawag dang emergency jebalay. okay lang Barok. Ay, wen baraw, maawatan may. Adan tumanen sa bali agunda, waya pa nagsasako tayo. Un matkid di Uncle. Sige nga Ruden. Uncle, auntie. Mapanak pay. Kitagananad ka ah. Agyaman nak, Uncle. O sige, honey. Mapanakon. O sige, aganad ka iti panagbiyahem, han. I love you. Hello, Han. Di mo titang agsubli ka. Wen, Uray nak. Sukunan ka. saanen? Isupay abannog mo. Agcommute aklatan. Sigurado ka? Wen, ibagak ayamot no saan? Saan ka nga rod nga agungat Saan akmat nga agong ungat? Sige nga rod, no di mo kaya tasukunan ka. Agi na nakalatan. O sige tagrobata kon. Awagan kanto inton makasangpetak dita. Tatang naikatan day ta appendixyo. Saan kayo kumaanabangad? Tanggadan nyo day ta. Saan nyo man na napilitan ti agbagkat iti nadadagsen? Kaskadano anya dita. Kandag iti makanyo. Nawan ka day, ay na. Agpada kayo kuninanang mo adagulit. Kasano kat amumi mat ngamin nga ada sulsulpeng yun o daduma, Ay, tatang. una, hindi ka madanagan anak ko. Tatong palag, dagiti ibilbili nyo. Nasayat no kasta tatang. Maamwak mo't laeng. No aramiden nyo, dagiti imbagak kada kayo. Oh, kumusta nga ni tatang mo? Dayjay, okay moten. Agpapaimbagan iti balay. Ay, nasayat nga rin o kasta Oh, kumusta kayo mo ni Nathan? Ni Nathan? Okay mat. Apay.
Ada ka din nadamag mo, napasamak kan kwa na. Awan, ti kayat ko asawan, di na kan pababainan. Saan matan? Tinungpal nan ti Karina. Ay, mayat ano kasta? Ay, tanong saan? Ay na, kung naklakarudan, pag sinaan kayo adwa. Hello, Nanang. Kumusta ni Tatang? Aday jay likod balay. Sibsibugan na dagiti mula na apitsay. Saksak duwan na di danom? Ay saan? Aday silpo na ahos ama pa ni jay likod ti balay. Iso ti pang sibsibug na. Ay, kunak no agsaksak do. Ama no gulpyan naman nun ti agbagkat iti nadadagsan. Ay saan? Kasi na ka natulnog mabasit jamam. Ay kat nasayaat nga rod ano kasta Nanang. Tane, narigatan no saan na ama paimbag ahusto, jay sugat na. Hello, Han. Hello, Han. Nakarubot ka din. Ha? Nakarubwat? Awan magsarak ko. Nalipatam nga itati kasangay ni Mama. Ha? Ay, uwan gayam magpaiso. Ala, sorry Han, nalipatak. Sige. Agrubot kan. Takos tunto na makasang putak dita. Ay, sige nga Rod, Han. Sorry, tita. Naawan iti panunot ko nga itati kasangay yo. Okay laang iha. Tinapatag adakan. Ala, agtugaw kayon, tamangan kayo matan. Uwan, tita. Uy, Mirasol ha? Hinay-hinay lang. Ang mga nukasla ka manan patay gutom nga agala iti makan. Sana bale? Adu ti linuto ni Mama. Saan ka amawanan? Nathan, anya matan day ta nga ibagbagam. Ah? Just kidding, honey. Saan mo kumaseryosuan? Angaw ko lang, dayjay. Wala. Mangalakan iti kayat mo akanin. Di mo tupay lang amin ipabigat ti panagawid mo, Mirasol, iha. Adamot bakante asilid dito'y balay. Amin, naskan nga aramidak pa'y tita. Isu no iso ti kunam. Sige, agpakada akong tita. Kat agyamanak. Agyamanak mo't iti iyo umay mo, iha. Kanagyamanak iti intad mo a regalo. Awan anyaman na tita. Ala, sige nga Rudan. Mapan kayon, tapno saan kayo unay amarabyan. Nathan, agandad ka iti panag-drive mo. Nang runa, kat ne, rabi. Uwan ka di, Mama. Saan kayo ang madanagan? Naanad to'y anak yo. Agyaman tayo may kadyana na uray rabiin. Kasano, kit madanagan akin ka. Apay ngamin. Ano ka pasama kaya? Inaramid man na ni Nathan, tijak kayat nga aramid na. Kasano? Kasangay ti inana, isanapan kami. Ngamamom ka di. Nagsakit ti naramid na. Bagan nakitin iti sangwanan ti pamilya na kasla kano patay gutom. What? Kasta tayong bagaan na? Kakaasya ka mang laplap po iti luwakitay. Kasla maruna wakit ibain. Kasla pa yan jak matilmon ti makan ko. Gapoy ti pan nakapabain ko. Ngam impilpilit ko lang. Sinaamon day ta lalaki, makapabwisit, namin anon a pinabainan na ka. Ustong dagijay, saan mo nga itulok a pabainan na kapay? Ani, manungal daw di nakikaskaso. Ada ka di parikot. Gaputan nagpampanunot ka na sayaat. Ha? Anyat kahit mo asawan? Agsinatan, Nathan. Anya? Lagi pam, no anya ti inaramid mo, idi birthday ti inan. Dayjay? Kunak mo't adyok kula ang dayjay. Impasarunok mo't nga imbaga. Ikat katawak mo't idi imbagak. No seryoso ako ma, diso. Angaw kan ka, ngam siyak ngayon ang ibagaam. Deserve ko kaditi kasday ngar aramidam kanyak. Ani, sorry. Namin anon day ta sorry. Ngam ulit-ulitam lata. Please.
Saan kumamat aday jay ti rason? No apay nga isinanak. Sorry, Nathan. Ay-ayatan ka. Ngam ay-ayatak matibagik. Kat jakon itulok nga agnanayon latan ti panang pagpabain mo kanyak. Iti sangwanan ti sabali at tao. Agsinatan, Nathan. Nagsorry kan nagkarini natan asaan nanton nga ulitin pa'y timang pabain kanyak iti sangwanan ti sabali at tao. Ngam nakunak adjakon kayat. Iti sana nagbayag, nadamag ko nga addan sabali a kaayan-ayat ni Nathan. Ita, adamatan kaayan-ayat ko, ket umadanin ti panagkalay sami. Ket pagyamanak unay, tadyak pulos na padas, a pinabainan nak iti sango, ti sabali a tao. Tuy pagayam mo, Mirasol. Agyamanak pagayam Mirasol, iti daytoy apakasaritaam. Iti relasyon, nasken laeng ti respeto, kas may sa apanang ipakita iti pammateg. Ngem no awan ti makuna a respeto, saan met anaragsak ti relasyon. Ken awan nasaya at apagbanagan na. Aket ala, nasaya at met a nakasarak ka iti managayat, ken manangipateg a kaayan-ayat. Ket kablaawan kayo, iti umadanin akalay sayo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Mirasol. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalin Roman. Kaniti madireksyon, Virgie Paglay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Ken sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.